إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درس سمتك ودعين تبير مهابي فلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعك وجتكن إمامه Allah subhanahu wa ta'ala bawa lebbi samari faittaka imam. Allahu algonwena ahuru kuraba fade faittakan imahuma eyi ekadande bawa lebbi huriha fotaka huriga bayan kurai fawane kannege Allah subhanahu wa ta'ala waragina rasul bekaluna nabi bekalun fono bafare hadis gas fare hadis loif wi kamukawiyas nabi bekalunge adadu huriha ilmu bayan kuravani mi hadis ga aliga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kuraga fare Allah subhanahu wa ta'ala illaka sawis has nabi bekalun fono bika illaka sawis has nabi bekalun ege tereka 313 rasul bekalun 313 rasul bekalun rasul bekalun naki ayi en komme bekala kavves Allahun fotebba wala ma fawa bekale komme bekala kavves en bima maduwege 313 foibban Allah ba wala rafa adi ege iturun bayan nabi bekalun nang Allah subhanahu wa ta'ala sahifa tabestimna fa foittahuge iturun e ba wala wa fotuge iturun sahifa tabestimna fa misalaka Musa alayhi salam kale fanang Allahu Taurat wasba walvi adi Tauratu ge kuring ekale fanang Allah wani sahifa take ba walva sahifa take mikyani 5 foot take note take ge gotuga ebe kalun bay be kalun Allah subhanahu wa ta'ala ekalanga hadratun irshad ba walva fare amay sahifa tabsinge nene wittakan imamum ge terega wittakan imam ge terege sahifa tabsi menigendan afoittakan imam bung ege manai ki Allah subhanahu wa ta'ala ekala ge rasulun ge macca foibba wale dikan itun teduko kashawarko Allah subhanahu wa ta'ala ekala ge rasul be kalun ge macca nabi be kalun kan Allah fotebba wa nulabba nabi be kalun naki ebe kalege kuriga rasul be kalunge risalatu alun akurapu mattaka wada gannawa be kalungai ebe kalege kuriya wada gan rasul be kalakan eba wale ifoin hama ebe kalaka besunna ema nabi be kalunaki ala afoten ebe kalun Allah bawa nulabba be kal rasul be kalun afoten a syariaten Allah mi bawa nabani enkamun rasul be kalun eba wale foittakan harmen imam ba mijen engkamun foittakan imam muge manai ki Allah subhanahu wa ta'ala ekalanga rasul be kalunge macca foibba wale vikan hitun teduko kashawar kurung Allah subhanahu wa ta'ala ki Qur'an ga wahi kurabani ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ركنت إيمان كما ركنت مي آياتك باوا بيان كريفا ميواني الله وعي كرباني أي إيمان بجميز تكون آمنوا بالله ورسوله يبامهم الله إيمان باشي أدي إكلاق رسولا إفس والكتاب الذي نزل على رسوله
adi ekalaga rasulaga macca baawalevvi fotavvestiya bෑmehan iman baane ei Qur'an e algon menna meti mukhatab kurabbafa algon menge rasulaga macca baawalevvi kiti Qur'an avvestiya bෑmehan iman baane wal kitabil ladzi anzala min qabl adi ege kurin Allah baawalevvi fotavvestiya bෑmihun iman baashe ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر adi Allah na ekalanga malaikatun nasha ekalanga foittakaha adi ekalanga rasulunna adi akhiridduwa kafiro ejjemiha dannashe faqad dhalla dhalalan ba'ida ama kashawarun ena duru egemwa magufradumakun ena magufradijjakan kashawaye mi ayatuga Allah baya kurabi iman kamuga rukunta Allah qadaru fiyaba dem mihriha mahuriha rukunta ken Allah mi ayatuga bahawala wafa bayan kurabwafa ein emme rukunaka kafirwi kamuga wiyas inkar kur kamuga wiyas emi haku iman kamuga daira berwegenda egotun iman kamuga rukunenge ifo ittaka iman bombes adiwese kalaga wahi kurabani laqad arsalna rusulana bil bayyinati ama karabarun timang Allahu rasul ve kalu fonu verime timang Allahu ge rasulun timang Allahu ama kashawarun fonu verime bil bayyinati farawege wa hekita devrafa farawege wa hekita be kaluna devrafa timang Allahu ge rasul ve kalu fonu verime wa anzalna ma'ahumul kitaba adi ebe kaluna eguga fo ibdes bawalevi rasul ve kaluna eruga fo ibdes bawalevime wal mizana adi mizan bes bawalevime mizan bes bawalevime ay liyaquma an-nasu bil qisti ay mistakun adulu insafula matiga qaim timmattaka adulu insafga matiga qaim timmattaka mizan bes bawalevime mizanu ga manai ki adulu verikan ebe kalna ga bawalevime ei mistakun ge maccam adulu verikama ekuga hukum kuravuma adi mistakun navves imaga goalevuma adulu verikama hoga hukum kuravuma mistakun navves goalevuma timang Allah ebe kalun fonu vevide adem yoti rasul be karna imamu foittakan imamunuga shamilu wegen ba kandatta nar foittakan imamu wakiwe samaykane dulumbuneve lafzenun eiki foittakan imamume munima e imamumuge tiregaves kantattakenge ba shamilwe ar imamume mi bunani hitun teduko kashawaru koro ei iman kamuge marai foittaken Allah baawale vikama aramen imamumuge tirega e tasdiuge tirega tasdiu kuran jehe kantattaken ibave ege tirega Allah baawale bihuriha fotaka imam Allah baawale bihuriha fotakan imambun kurim bes baya korong fadai tinsate ka tera rasul be kanong Allah wani fonum bafa omme goto vias tinsate ka tera foi maduwegen Allah baawale bafa wane emma tinsate ka tera fota harmin imam wan ebajihe huriha fotakan imambun adem yoti Qur'ana sunnatun e fotek genang aharmenna enge foittaka tafsir kon imambun engifano wa foittaka ijmalukun iman kitu Qur'an ko madu fotib Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurabba fani enkamu e bayan kurabba fa e wa foittaka e fotek genang Allah kitu Qur'an ga bayan kurabba fa wa foittakan harbe iman wan jeni tafsir ko renge guna ichki e fotuge nama e fotenge baawale buni kombe kale kama baawale buni kom maqsadega kama mi huriha kam ina ay tafsir kong imam den ijmal kong imam maki jumlawi kong imam ega manen komme rasul be kale kam sallallahu foi baawale ba fawaka adi e foi tahuga wani hama hidayekka nistakunna Allah ge maga go ala ba faka ekan kan ijmal kom jumlawi kong harbe gabul kuranje ei kom foitta kam har kannege emma jumlawi kong har nge foitta kan imam mani tafsir kong har bang imam ba mi jeheni e fotek genang Allah kitu Qur'anuga bayan ko devva fawa foitta den Qur'an har bana enge foitta
Qur'aan harna enge fotta ibar madfote emme foltamati Taurat. Taurat ni fotaki ma Allah subhanahu wa ta'ala Musa ge faanu macca baawale vi foi adi mi fotaki banu Israel mi honna devunu emme bodu foi. Taurat Musa alayhi salam Allah baawale vi ege kurin suhuf take veswani baawale wafa Allah subhanahu wa ta'ala mi Taurat Musa alayhi salam ge macca baawale gumattaka salis duwaha Musa alayhi salam Allah pur farbada kariya gende salis kuwaha Allah subhanahu wa ta'ala ekaleeg faana engevi salis kuwa kaleeg faana turu farbada kariya wadaga nash ekaleeg faana turu farbada kariya wadaga ti etanu go waragina kanta taken hingagen dia Musa alayhi salam Allah evves medwariyan neti wahaka fulu dekkevi etanu turu farbada kan وكلم الله موسى تكليما الله سبحانه وتعالى موسى غفانا اتنون بسبحي كربيه واها غفر دكوي الله سبحانه وتعالى موسى غفانا طور فربد كاري افس مدوري النتي جبريل غفانو مدوري كرو منتي එකන් එකලේ ගුෆානන් ඉහසාස් කරවි එකමුගේ උෆාගරි කන් කලේ ගුෆානන් ඉහසාස් කරවි එකලේ ෆාන ඉදි වඩාගති අල්ලාහ් feni wadagatuma ekalege faana Allah ekali faana dekkewuma Allah wa akafu dekkevi Musa ga faana ekali faana kan Allah feni wadennu gannawa Allah subhanahu wa ta'ala wa akafu dekkevi ma kiha bolu ufale Musa ga faana usas korwe genda insana eki abadues ituruma edi hunna abadu niyamate libejia hama aneka ituruma ngene edene anakkan liwijane kai turu mangedena insana ke tobiyai Allah labba fahurgoingei egotum Musa alayhi salam Allah dannawani e Allah timan kale ko fang edi wada gannane Allah deken berume timanna indo Allah e kurabane Musa ilan tarani kale ko fana kattiman Allah feni wada ennu gannawane kale fana ka kuladane ennuwane timan Allah fenume اي الله سبحانه وتعالى ايت قرآن وحي كربا فوي لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير الله بيان كربا فني evs fenume ekalange hama ekanno forane kuradana kannu ei kiye ekam ekalange huriha fenume deke wodigembe ekalange ei foroye wan hanawe demwa adi mola dene wodigemwa ila ekalange اما evs mihegge lolakan adi ebar Allah devwa falle ekalange fenumoge ei kit rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kuraba fawafadan hijabuhu nur ekalange farda kolwani nur ne leifa law kashafat e hijab kolo e farda kolo kashfu ejje kamugawanama la ahraqat subhat wajhi e nuru fulu fora huriha hisabe andagen dane ekalage nuru fulu fora hisabe ekko andagen dane enkamu duniya kunen ebbes insanaka Allah fenumuge kuladana kame Allah devwa fa gamballawa ay Allah wahi kuramani e Musa e lan tarani ale fana kattiman Allah hama yaginuges feni wadennu gannawane e kuladana kame nete ekale fanuge lofla Musa ga fana kurmu kuravima Allah subhanahu wa ta'ala Musa ga fana angawani walakin yanzuru ila al-jabal enakamo kale fana ifarbade ballawash tur farbade fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani ifarbade etanga salamatum hurevijiya kale fana timang Allah feni wada gannawa ifarbade etanga salamatum hurevijiya kale fana timang Allah feni wada gannawane فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا الله سبحانه وتعالى بنور فلو افربده كشف دين دي يبدو فربده الله بنور فلو كشف دين دي وما اكوغا افربده كوندي وگن دي تور فربده كوندي وگن فبين دي وخر موسى صعقا موسى عليه السلام هي فلو نتيجه متي وداغا din kane fana he fulo ermon kane fan tawba wadagati din Allah subhanahu wa ta'ala
ekaleeg faana tawraatu devvevi Allah subhanahu wa ta'ala kiita qur'aanaga waxii ku rabbani inna anzalna at-tawrata hama karun timang Allah tawraatu baawalevviime timang Allah tawraatu baawalevviime fiiha hudan wa nur efotugawe hidayata nur hidayata alimagu efotuga yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu adi kiyaman teriwegan tibbevi nabii beekanun dayawar nabii beekanun efotan hukum kurabbiye tawratan hukum kurabbi waqaggina nabii beekan ei Musaage faana fahoga wadayagennavi huriha nabii beekalun efotan hukum kurabbi ei injiila hamaya Isaage faana hamaya efota edemeduga wadayagennavi huriha nabii beekalun hukum kurabbi Allah subhanahu wa ta'ala kiyaman tere wadayagen tibbevi nabii beekalun efotan hukum kurabbiye lilladina haadu ombaegge macca yahudiinge macca warrabbaaniyyuuna adi emihunge tereega tibi alweri hewlafaa saalihu beekanuures emihunge macca tawraatu tanfiz kurabbiye tawraatan hukum kurabbiye wal ahbaaru adi yahudiinge tereega tibi ilmu erin tavves efotan hukum kurabbiye kivegen bimastuhfiduu min kitaabillahi ay Allah subhanahu wa ta'ala ga foy rakkaateri kurmuge zimma emihunge boluga Allah subhanahu wa ta'ala aluga fawaatiye efoy rakkaateri kurmuge mas'uliyatu emihunna hawal kuray fawaatiye wa kanu alayhi shuhada adi kamuga maccan emihun hekwerin kamuga wiye Allah subhanahu wa ta'ala ebihunna tawrat hawali kurabu rakkader kurabun bes yang hukum kurabun bes huriha kamen emihunna hawali ko ekam yahudin furatama tawratuga hifives majburun emihunna kiden wara jabbar bay eruga bes engadi miharu kihanu bawane mi am kafirunna bes muslimunna idi kodu nubakan bodu bay emihunna yahudina Musa ga faana bes nibami hum mate nukura bunu ehabaru gada bay memi onaki nimi hun tawratu sifi tur farbada mimi hunge bomaccha Allah nanga wafa denge farbada timanna minge bomaccha vetti dane hengi mai mi hunge tawratu geifi warafa'na fawqahum at-tura khudhu ma atainakum biquwwa timang Allah mi hunge bomaccha tur farbada ufullawa wahi kurawi mi ge hifahe warbada dene mi hunge gahifi tur farbada bo maccan nanga majbur emihu labba Allah tawratu ga hippe harus farbada ba emmi ruhumuga no hifiyam tawrata ruhumuga no hifiye ha farbada ba emmi onaki kombekas tawratu emi honna Allah hawal kurabi Musa ga fan awahare wadaga tuma ekuga emi hun yabbadal taggene si tawrat amille yabbadal taggenna fara ewaruga bayenge mi onaki ademeti injil mifataki main Allah subhanahu wa ta'ala Isa alayhi salam ka macca bawale mi foi mifataki tawratu tasdiq kurawwa e foi furihama kurawwi foi tawrata fahuga Allah subhanahu wa ta'ala bawale vi fotaki mi injil e Musa ga fana Isa ga fana demeduga nabi be kalum wadagenne rasul be kalum ne badai no gannawa enkam Allah subhanahu wa ta'ala manu Israel minna devvi devana foi mi Musa ga fana fahuga ei injil ki ei tawrat tasdiq kuri foi komme fotaki e kuriya bawale mono foi tasdiq kura fote Allah subhanahu wa ta'ala bawale ba komme fotaki ves ege kuriya bawale mono foi tasdiq kodde fote adi ege kuriyan Allah bawale va fawa foi e fotuga ekalanga no himanu wa ba ekantatta fahum bawale va fotuga Allah himanu va furiyama koddeva enkabon injila ki ei Allah subhanahu wa ta'ala tawrat tasdiq kurabi foi adi tawrat furihama kurabi foi besme Allah ki Qur'an ga wahi kurabani wa atayna ul injila timang Allah ekalege fane bahi Isa alayhi salama injilu devvime fihi hudan wa nur fotuga weswani hidayata alimage wa musaddiqan lima bayna yadayhi
adi efotuga kurigari foi tasdiq kurete mane ki Taurat wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin adi efotaki ei hidayata nasihai taqwa werinna wi fote taqwa werinnan hidayata nasihen efotuga wiye bahi injiluga Allah subhanahu wa ta'ala bawale fi injiluga emma injila ki Allah Isa alayhi salam acca bawale wi foi ngei banu Israil mana devana foi ngei emme bodo emmeti zaburo nifotaki main Allah Daud ge fanu ga acca bawale wi foi ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا mi ha bodu fotennu Taurata Injil waruge fotennu mi ehennamawes mi kitu Qur'anuge fotegge nan Allah bayan koraba fa fote Zabur Dauduge fana Allah bawalevi mi fotuge ma bodu tafsiren Allah kitu Qur'anuge ne bayan kotte bafa kitu Qur'anuge Allah emme goda tafsilu bayan kodde bafa wani Taurata Injiluge tafsil emme godan Allah kitu Qur'anuge bayan koraba fa wani ei kitu Qur'anuga Musa ga fana Isa ga fana ga wahake embigiren bayan koraba fan rasul be kalunga terekes Musa ga fana ga wahake emme ginaen Allah kitu Qur'anuga bawala baswati ei ummate emme goda tajriba koravi be kalaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiyawa Musa alayhi salam korabati adi kitu Qur'an fiyawa demmoin emme bodu fota kiyes Taurat korabati Musa ge fana ekale ge fana bawale mo Taurat ge wahaka kitu Qur'an ge beginawan Allah wahi kurabani walaqad faddalna ba'dan nabiyyin ala ba'd amakarun timang Allah nabi bekalung ebbekala kwan ebbekale ge macca maik kurevime yar nabi bekalung naki nabi bekalung ei Allah ge hazratum wada genne kitu Qur'an ge ben muslimun Quran jihe dua tahuge teregaves la nufarriqu baina ahadin min rusuli timanna men e rasul be kalunge demeduge evves tafaten na kuram er tafatu min Qurani kun kamegga e be kalun rasulunna nabinna vumuge haysiyatun e be kalege meduge aharmu tafat ko gennuane ekam ko maikkamuge nisbatun e be kalun ebbe kalak man ebbe kalaka tafat maikkamuge nisbat ekama ku rasulunna nabiyunna vumuge haysiyatun tafaten nei Muhammad ge fana kiwes rasul be kale nabi be kale Musa ge fana kiwes nabi be kale rasul be kale egotan nabi be kalna rasul be kalna vumuge haysiyatun ge tafaten nei karm tafat ko ge menwane tafat ko fiya rasul nang imam hunge masala erjehe iman kan nafi wegenda rasul be kalna imam hun nafi wegendane egota tafatu mufikam gawa ekama ko maikkamu ge nisbatun ebbe kon ebbe tafatu begebe ikitu Qur'an wallahu ikraba fan tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd ay rasul be kalumne faddalna ba'dahum ala ba'd timang Allah be kalum ebbe kon ebbe ge macca maik kurabbi maikkamu ge nisbatun tafat emme maik de gamani ulul azm ge rasul be kal ay Muhammad ge fana Ibrahim ge fana Musa ge fana Nuh ge fana Isa ge fana mi fas be kal me ulul azm ge veri rasul be kal ei emme maayit purad rasul be kal Allah subhanahu wa ta'ala rasul be kal ge tereng adi nabi be kal ge tereng des emme maayit purad fas be kal ge en kam mi maayit kam mi wani tafatu egen harma insanun ge terega bes mu'minun ge terega bes tafatu maayit kam ge nisbatun darajat tafatu egotum maikkamu ge nisbatun nabi be kalunge meduge bes darajat tafatu Allah wa ikra wa laqad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'd amakarun timang Allah nabi be kalunge be kalkwane be kalege macca maikko wime wa atina Daud zabura adi Daud ge fana timang Allah zabur de deine Daud ge fana ge dar kalunge Sulaiman ge fana e kaleng fana ki rasul be kale Daud ge fana ki rasul be kale Sulaiman ge fana ki rasul be kale Daud ge fana Allah de vi foto ge wahde gitu Qur'an ge bayan kuraba foti Sulaiman ge fana te vi foto ge wahake bayan kuraba fennei ahemma mi zabur ge ma polo tafsil ki Qur'an de as fennei egoti Ibrahim alayhi salam ekale ge fana sumufuta ke de biwah gitu Qur'an goti ekale ge fana bawale mi foto ge wahake bayan ge fennei to Ibrahim ge fana ki
ilmirin bayan pura gotuga darajage gotum devana rasulae Muhammad ge fana jehigen den Ibrahim ge fa emme mai rasula Muhammad ge fana jehigen den Ibrahim ge fara emme mai dege mani ekama Ibrahim ge fana ge suhuf taw ge wahaka Allah subhanahu wa ta'ala ki Quran ge bayan kura bafani Allah wahi kura bani inna hadha la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa ama karhawru ni wahaka tawwe kuri ge sahifa tahuga wes ema kurim bes sahifa take bawale ifa waten ebe egemi ayat ebe kan na bawale ifo ittawga iturun sahifa take Allah bawale ba fawakan ni wahakata Allah subhanahu wa ta'ala bayan koddembi suratuge bayan koddembi suwaruge abiyamatuge bay wahakata e wahakata ki ei kurige suhuf sahifa tawga wes ama huri wahakata ke ei suhufi Ibrahim wa Musa ei Ibrahim ge fanu ge sahifa taka Musa ge fanu ge sahifa tahuga wes Allah e wahakata bani bayan kodde wafe e Allah subhanahu wa ta'ala ge im shagata ama takuraru ge miannani ama insanu biyani ama ibn puri surah saad me fanu surah farigen miannani ama insanun emihun nang Allah etalanga irshadata e foittaka sahifa tahuga takurara kuravi qiyamah doga wahakata ei hama huriha fotegga Allah shamil kurabi wahakata sabaki mi duniyan Allah fonu wa huyati eduhan tayyaru ei astudu wahaki emben eduhan tayyaru ngam mitana fonu bawa eduhuge wahakata mistakunang Allah handuma koddevva fevani ekalaande bawale vi huriha foittakegga huriha sahifa takegga ademmeti kirti Qur'an nifataki main Allah ekalaange me fauga nabiyya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wachabba wale vifoi kitu Qur'an emme maik kore vifoi adi mifoi giyamata hamayen Allah le vifoi adi mifotaki mi furihama kurige wa fote ituru Qur'an ebbes kanen nejje adi huriha kuriga samari foittawga hukumta shamil Qur'an mifoi mifotaki emme furihamayen Allah ba wale vifoi adi mifotuge maik kamaki mi aharmenna mi rakkatere kurunga zimma ibs Allah hedjessa ekalaange khudu ekalaange zaat fula mi rakkatere kurunga zimma ufulle engam mi fotaknge ibs mi yakan nonnane badalem ibs geneweka itamne moruwi kamu gawiya sadi mi bawalem guni wes mistakun basmorun terikama mi fasahad terikama balagha terikama emme kuriyara fawadu aswa ekama ko mi fotakange mi honna kannei akurevves ituru kuraife badalen evles gotaka geneife enne mi fotaki ege zaatuga mu'jizate kurige evles fote mu'jizate botu Allah la wafa enne enna maskit Qur'an Allah davi khassa sifatahu ge terega himene zifemi mi fotaki mi ege zaatuga mu'jizate mu'jizate mi essawaki e fota evves uni ituru kuraume qiyamata hamaya evves mihaka genawo kula dana kan libigene go den bay mustashigun emihun eba hori dawa ko fa hagigatuko nistakunna kula dane ekanoko Allahun kula dun teri kureviye aneki Allah subhanahu wa ta'ala nistakunna ekan no kureve ko leviye ekamaku nistakun tibi efem barugae basmanon teri kama balagha teri kama fasaha teri kama ezama ani mustashigun ga dawa ekama ko miyaddene raddahi ko ba e zamanuga mihum masakke koffe bahur Qur'ana effada fote geneveto maneke suratenna mawes geneveto mihum masakke koffe no menangalta egotan Allah levina ma mihum masakka des Qur'ana kamen nei mihum masakke koffe bore kama mihunna nuwi ekatta den anekka aneddanilaki emihum ge terega timi emme basmarun tarin e Qur'an adwa hafa emihum kudu ebbas ge fe bahuri mi insanegge bahennon kama saka Walid ibn Mughira ena ekiyi makkage balagha itterikama fasaha itterikam arahuri miyen ene ena e Qur'an adwa hafa ena muni insanegge bahennun dei ege here ibahara ittaka lafsu taka e bisnalima enge aturale ifa uri botuge molukamu enge insanegge bahennun ka emihun ebbas makkaga mushrikun eruga tibi emme basmorun terin emihun mani ebbas wewa ei insanegge bahsmuka Abu Jahul meke emihun ebbas wewan Allah ge
foika ekam ko emihun le fak ma jabbar ma mon emihun iman nuwi emma Allah subhanahu wa ta'ala kීතු Qur'ana devvi emme bodu emma ikka nei kීතු Qur'an wakkatene kurunga zimma Allah ekalan amilla zaat fulan nengew kීතු Qur'an re mu'jizata kabun re anes sawbaki kීතු Qur'ana kiyebi ajabata musnuwa potengei ege ilku husnuwa potengei ama ilmu werin efotu efo kiyebi waraka efotuge ajabata efotuge ilmu ituru wegende ajabata itura fenigende emma efotuge maikkan Allah emme fahum baawale foi mi kiti Qur'an Allah kiti Qur'an ga wahi korwani inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila ama karun timang Allah kade faanu ga macca Qur'an baawale vime tanzila baabaya netanga tanzila ga maana ki baabaya kuriga huriha moten Allah de baafani eki efahara nabi bekal tawrat sallallahu de bi eki ekachaka injil waste bi eki ekachaka ekama kiti Qur'an Allah baawale bi baabaya waki wakin ege wes baabar hikumettange baharu ege wes baabar hikumettange bahuri ege tereng emme bolu hikmata ki Allah ge nabiyage hippula saabitukan debba Allah ge nabiyage hippula saabitukan defu adi kiti Qur'an hidwas kurma fasiha wegen diu ege ilmu as-saul bekano ugeni wadaya gatuma fasiha kuragu kiti Qur'an baabay adi hamai faden Allah subhanahu wa ta'ala ekalange nabiyaya onna gurun demi hettung ekalege faanu awahara fo ejjomaddaane ei Qur'an waki wakin Allah baawale emme goda hikmata ki Allah subhanahu wa ta'ala ekalege faanu wacca kiti Qur'an baawale vi aden mioti sunnatun saabituwa eben sunnatun saabituwa fote nuwatan sahifa nikit Qur'anu saabituwa foittaka sahifa tonga waaka bayan gen bidiyai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam be sunnatun saabituwa sahifa takige waanga bayan be fawe e Shis alaihi salam ga macca Allah subhanahu wa ta'ala baawale li fansa sahifa ga wa e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurabba fawe Shis alaihi salam rasul be kalengai ekane fana Allah fansa sahifa baawale vika fansa sahifa baawale vikama adem rasul foittakan imam ge terega himene anekkamaki komme fotevves ege kurige foi tasdiu kura kamang imam ewaga pulimus bayan bengedi Allah subhanahu wa ta'ala baawale vi komme fotakives ege kuring Allah baawale vi foi tasdiu kura fotek kamang imam vum Allah ki Qur'an ga wahi kurawani nazzala alayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi amakarawaru alayka faanu maccan Allah foi baawale vi haqbu botuwa bay ki Qur'an musaddiqan lima bayna yadayhi ei ege kurim baawale wono foi tasdiu kura fotegge botuga wa anzala at-taurata wal injil adi kalange taurata injil weswani baawala vafae emma komme fotakiwe sege kuring e baawale mo foi tasdiu kura kitu Qur'an ga tauratu ga wahaka bayan kura vafae oti injil ga wahage e fotuga sallallahu hidayata nasehen Allah baawale gi wah kula saide botuba Allah wani bayan ko devva fakit Qur'an adi hamai faten kalanga wahi kuraba fan ya ayyuhalladhina utul kitaba e foiddewnu mi hunnewe e yahlu kitabinge wahaka e foiddewnu mi hunne aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum tiyabami hunga atuga tiyawa foi tasdim kura foi ebahi kit Qur'an tiyabami hun imam washe aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum timang Allah baawale li foi ebai kiti Qur'an e fotaki ei tiyabame hunga atuga tiyawa foi tasdiu kura fote ei e fotak tiyabano iman wafe ebai Qur'an iman bang Allah ahlu kitabinna bawale wafe ebani yahudina nasara e Qur'an ki ei tiyabame hum atuga tiyo foi tasdiu kura fote fotaki emma tiyabame unna lazim mane fotak iman makka ga mushrikun navura kuring efotang imam vum hagbu kambodiyos tiyabani emi hunna efotuga huri teduwerikan makka ga mushrikun navura ma bodang egene taimiyon emi hun atuga sabai foi efotuga huri wa natangano tastin kure kiti Qur'an emok ehembi makiha fasehen emi una imam ma
engene emihunna ekama kuwes emihun imanan nuwe emihun emme furattama Allahge nabiyya hasada veri emihunna kiyemi anin ayatu Allah e korabani wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi adiham karun timan Allah kalegu fanuge macca kalegu fanu foibba wale vime haggu gotuga ay musaddiqan lima bayna yadayhi min al kitabi wa muhaiminan alayhi ay ege kurim ba wale bunu foi tasdiq kura fotegge gotuga e adi efota rakka teriwa fotegge gotuga e kitu qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala bayan koddevva fave e tawrata injila emihun e dena badaluta ay efota rakka teriwa muna e bahuga manai kitu qur'an Allah bawale fi kuliga foitta tasdiq kura fotegge gotuga e bai tawrata injilu tasdiq kura fotegge gotuga adi ede fotuga macca rakka teriwa fotegge gotuga kitu qur'an Allah bawale fi rakka teriwa fotegge gotuga e manai ki e tawrata injilan emihun gena badalatam Allah wani kitu qur'anuga bayan koddevva yuharrifuna al kalima an mawadhihi wa nasru haddan mimma dhukkiru bih emihunna kiye e fotuga kalimata badalu kurimi ege aslu makano nota ege aslu tanu aslu mahallu ele asutan badalu kurimi hunna emihunna tawratuge ele asutan naga emihun beenun wala asutan e wadda urun mihun emihunna niharwas emihun atugo onna e fotaki ei komme aharaku e badala taheggenege abaduwas ege aachap panne bani komme kunne ahara ekam Allah bawale li fotemi kiyane amilla foi badalu koffa Allah bawale li fotemi kiya e kitu qur'an ge miyona begun Allah hi probba fave fawailul lil ladina yaktubuna al kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah emiyona halaku emiyona ki foi amilla atun liye bahattafa ni Allah ge atur kum bawale un fote bunimi hunle emiyona halaku emiyona naraka ga azabu e yahudina nasara emihun e fotuge kalimatan badalugo ega hukuntan vis badalugo amilla fushun emihun ya kalimatan itur ko fami bunani mi Allah gado tamba wale urfote den anekkamaki foittakan imam ge terega himene anekkamaki efoten e bayegge macca bawale vimihunna efotugawa hukuntakan amali gotum bonawa kiyaman gatumi wajibu egen wa kamekkaman iman aharmenna Allah bawale ni kiti gurwa aharmen amali gotu kiyaman terigan ada kuran jehena fotaki kiti gurwa kuriga foittakan imamune bonumuge maalen no ngai ki foittakan aharmen fotuga hore hukum takan amalu kurashne ekamaku sharruman qablana diinuge hukunta nereve masdar dahoge terege eba ade sharruman qablana aharminge kuriga shariyatta aharminge kuriga shariyattakan aharmen e shariyattahuga wa hukuntaka aharmen amali gotun kiyaman gannan jeheni kitu gurwana tafakuma adi kitu gurwa ekamaka saabitukan de konna hukumaka misalaka qisos ge hukumta ei tawratuga Allah furtama bawane tawratuga Allah subhanahu wa ta'ala furtama qisos ge hukumta bawane emma e qisos ge hukumta meti aharnge maccam musa emma tawratuge e hukumati sabitu kurak ba fakitu qur'anuga en kamun e hukum aharmen maccam bese boy ein fotenjo onna hukume aharmen amali gotun balagandam me jeni kitu qur'ana tafatun wa kam gawanama adi kitu qur'an ekama sabitukan dekam gawana erun aharmenna e hukum onna ekamo kiti qur'anu na tafatum kuma vejjaka aharme gabul kurakan ujen kitu qur'an e hukume kan sabitukan nude hukume aharme balaganna kan ujihe ei aharmen komme ummatakam miwani shariate waki khassa shariaten Allah labwaf ei aharmen amali gotun kiyaman gannan jene echai kuriga foittakan aharmen iman wan jeheni ei hitu aharmen kashawar kuran jehe kanen ama ekane amali gotun aharmen kiyaman terekan ada kuran jehene fotaki ei aharmen nan Allah bawale foi ei kiti gurwa ehen muriha foittahaki adamyati gurwan fiyawa ehen muriha foittahaki waki muddataka khanda eligenwa
foittake kamuga iman kirtu Qur'an fiaba den akko bawane de komme fota kiwe sei waki muddataka kana elijam rafote e muddatu niuma hunga e foi mansuho egen ebade ekamo kirtu Qur'an Allah bawane vi e foi ngei mansuho afoten non eiki qiyamata hamaen e foi monna qiyamata hamaen e foi monna ne foten mansuho ken nuane e foi mansuho Qur'an foten nana ei Allah sabitu kuradi fota kiyei ehem degen ei emme bodo sababu Allah e foi rakkatere kuragun gazimma nengevi emme bodo sababa kiyei e foi mansuho kura foi bawa levuma eku e foi mansuho wegen dane komme foteves e foi mansuho kura foi Allah bawa levuma eku ga e foi mansuho wegen dane adi e mansuho wi fotan ege ahuluwerin gena uni ituruta e foi mansuho kuri foi bayan kodde aneki Allah bawa levi foi e foi mi onnani waki muddataka hamaya den ade foi mi annani e foi kurige fotun fota ege ahuluwerin gena badaluta e fahum bawa levum fotuga Allah subhanahu wa ta'ala qayan kodde vafe bave mihen kamun ei e foteves Allah ge hadratun rakkateli kurevigen ba kama rakkateli kurevigen nuwa kama e fotaka badalutaka uni iturta geneifa wa kama aharmen iman manjen kid Qur'an fiaba evves foten nei salamatun oi fote miharam e huriha futtak navani yega ahluwarin badaltak geneswa en kid Qur'anaka evves mihaka badale nugenevene e Allah subhanahu wa ta'ala e foi rakkateli kuravafa watiye ade miha isarun yetge darus qur'ani den baki ba den anda darus edda inshallah ba Qur'ani wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin